clear tu le ngai thatu te kartop inrin ni chibai le vekku le nizan lama inkhe result ngai num tak soitur aum nuala tin kartop inkhel tur fixer te mai ba ka football thuleng te po ngai num tak a umma chung te thira ngai thla ho na il nei donang o chuti rualin tun tum chu abul tran nan insom na ang deuh ni ta se zanin inkhel tur poimo tak mai Aizol FC lamatang hian bul tran ta dai mai la kan no ta ron photo angin Aizol FC lam chon zanin hen game poimo tak an khel dona RG Stadium mall poya Aizol FC hian namdari an lo mi khwal dona point thum lo chu a poimo don hle anne he hun hi Mizo te na kan tlap nei chun I league lama min ti ming thatu kan troyom theile kan pui ve thei hun lai ani ya game poimo tak alo ni bok awangin mi pui lamte RG Stadium lama te thlahul hul turin kan insom anne kan soitak fo angin Aizol FC lam hi India rampum huapa Mizo te min cher chuak tu le min ti ming thatu kha an ni ya a politics ang zonga lalovin Aizol FC hian Mizo player thanem tak eizon na tur an lo mu sak towa eizon na an mu sak kan ti khan player engemaw zat an cher chuaka chungte chon eizon na puitling zok an nei theinan le club lian zok an zom theinan kong an lo sial sak to thina chumi rereng chungchan tun tuma hian Aizol FC lam hi kan pui ve an ngai ta an ni India ram mai poni lo khovel huap ang te point ati thei ome Mizo te min choi sang tu Aizol FC hian tun din hona pui an mamo khop maya an lo soi photo in mi pui te hi player pani hen zo an lo ti to thin kha an ni ya chu wang chon Aizol FC lam hi zani na hen kan pui an mamo hle don an ni Aizol FC hi kumsang ni song paruk song pasari season na I league top league ani la ya champion no moi lo choi tu te kha an ni ya tun din huna hian notice sa train I league champion an la mi lawa I league notice club champion thei chun an ni pialama top league ani la ya I league notice club champion thei chun an la ni reng bok hemi wang hian Mizo ten kan pui an mamo khop maya Mizoram Premier League champion lai hi I league hian an lo chun zom zel ani chuan Mizo player thanem takte po an cher chuale thei arin oma chu wang chon Aizol FC Tanzanin game khel tur hi apoimo hle don anni tun din hona Aizol FC hi khelsom ni pakhata point som ni ne somna ahim china anum meka season tier lama khan zanina an machon turnam dari hi gol thum gol khatin an lo ngam lo towa tun truma anin machon le tur hi apoimo ema wang hian Aizol FC lam hian mi pui an mamo na asang leya zanin dar saria anni hian namdari hi an lo mi khwal don anni point hum an lo chu hrim chuan season tharlama I league an khel chun zom thei dona an chak lava Bengaluru in point an ron lo chuak ani ero chuan Mizo ten I league club kan nei chun hi an relegate don anni mi puite RG Stadium lama kal thahul hul mayang o Saudi Pro League lama lut vele ta ila nizana inkhel ngai ven lo le game poimo taka Saudi Pro League champion lai Al Hilal le Cristiano Ronaldo khelmek na Al Nassr te in machona tun trum chu Al Nassr awan nei zo ka antrang ta thunga Al Hilal hi mol nei tu Al Hilal hi gol thum gol khatin an ne inkhel munam taka hian mol nei tu Al Hilal hian gol sa tum song paruk an nei ya Ronaldo khelmek na Al Nassr lam hian gol sa tum song pariat an nei thong inkhel pum pui thira ero Al Hilal lam an chung nung zoka ball possession le in pass di konga achung nung zok an ni thonga goal shot konga ero Al Nassr an chung nung ta thonga point no chu konga po awa nei zoka an tang zuita Kingdom Arena inkhel munam taka hian atira train team pani te in Norton a munama Al Nassr lamin hun anin siama Al Hilal lam point hun tha anin siam ve bok Ronaldo chon hun tir lama a hun tha nei abo pela John Duran point uyom takin a thel ve bok first half a goal alu don lo nin lang man ma se additional time minute somni pakwana Marcelo Brozovic a siam sak atangin Al Nassr team tan Ali Hassan chon ma an hroina goal aron khunga first half a sikhat fain Al Nassr hian ma an hruai second half an tran deuh chautin Al Nassr tan Sadio Mane ball pass thazet mai chu Portuguese forward Cristiano Ronaldo chan toi takmain alo chui luta a team Sydney fain ma a hroi pui zui bok
hemi nu hian al hilal lam hian an nor zui na khop maya an thora po sengin minute somruk pahni na Milinkovic Savic siam sang atrain soisel hlo takin an defender sual zet mai albuya hi chunin an sipur arun su thena Al Nassr lam hian complain na saviau ma se match referee gola apom saka goal ni goal khat ani zui bok Al Hilal lam hian an sipur su tumin na takin an nor zui zela ma se an nor lo tero tuarin minute somriat pariat na Al Nassr lam in penalty an hlo chuaka penalty hi Cristiano Ronaldo chon gola achan tira hein khela a goal ni na le goal thum goal khata a team chakpui na goal ani chi bok ti hian table tharbera Al Nassr lam hi point thum an hlo chuata ka wang hian khelsom ni paruka point somnga pali nen pathum na anom zui zela Al Hilal lam ero point somnga pasari nen pahni na anom zui zela mashruai tu Al Ittihad an na konga an tol thlo zui ta Tihian Saudi Pro League season kalmeka Cristiano Ronaldo hian goal somni pakhat khungin top scorer huanga fal takin ma ashwai chun zom zela hei mai ba ka hian football a zin konga goal zakwa somthum pakhat a khungtlin na ani chi bok goal sang khat khungtlin atum na konga malam apan zel tin ani chu German Bundesliga lama lut vele ta ila nizana in khelom chuna mashwai mek tu Bayern Munich in har salutuk lavin ne na an changa an king pui mol ne tu Augsburg chu goal thum goal khatin an ne he in khela hin Bayern hen game an thunun tluan zaka ball possession a po hin anin thlau khop maya ball in pass dikonga po anin kat tluan deu thak an ne heng ba ka hian Bayern hen goal shot tum som pakwa te meu mai an ne ya Augsburg hen target a shot tum thum bak an nei lo thong WWK Arena in khela hian atira train Bayern an lo omhal zat maya goal shot po an nga hle Masesi an phur masazoka minute somthum na mol nei tu Augsburg tan Gianna Luis chuanin ma an hruaina goal aron khunga an phur hle ma sen phurei lutuk lo minute somli pahni na Bayern Munich tan German forward Jamal Musiala chun an sipur aron suta first half goal danglu bel lavin goal khat ve in pein an trin zui bok second half po team pahni te anin norton le zaka Bayern in athazok an ni zialan tir le hin minute somruk na Michael Olise siam sak thatak mai chu English forward Harry Kane chun an goal ni na aron chan tira hemi ma chi hian Augsburg defender Zege Sturet katma no chu ania hei hi an tur zui ta hle an tur zialan na turin hun top ma hreta Bayern in goal an khung bel leya an defender poimo Chris Lane chon an lama atilut pala Augsburg lam hian si an phur bel pia lama chaklo jok an ni na ti chiang tu anita Bayern lam hian Jamal Musiala le Harry Kane a goal khung ba ka Augsburg defender Chris Lane a goal khat khung mangin goal thum goal khatin hne na an changa point thum hlutak an hlo chuak ti hian table tharbera Bayern hi khelsom ni pariata point somruk pariat nen achung bera anom chun zom zela an champion nge arinom chho tran ta hle avan doi zo atang Augsburg lam ero point somthum pakwa nen pariat na anom ve sel bok inkhel result lam ka san taila inkhel tour fixer lama lut vele ta illa English Premier League lama train bull tran donang o English Premier League lama voin tlai dar nga train inkhel kan clear ngal don na dar nga hian David Moyes noya insiam tha chhole mek Everton chun Arsenal chu Goodison Park ka anlo mi khwal do na he inkhel hi apoimo hleang Everton tanero thil handang lam tur awm lem lova antlak arinom to lova European competition an khel phak arinom to lo bok anni tan chun pressure lavin in khel hi an machon do na Arsenal tanero game apoimo hle thungang Mikel Arteta Liverpool nen point song pani line in thlauma se champion thei an lani thu asoi mau maya hemi wang hen tun game an khel tur hi an tan apoimo hle don anne probability trong eroin Arsenal chakring antama an chak mai tepo arinom heng ba ka en zandar sari le chan ve tlak lau team Ipswich Town le Wolverhampton te anin matson don na hei hi apoimo hle don bok tun din muna Wolverhampton hi point som ni pakwa nen som pasari na ahim china anom meka Ipswich Town lam hi point som ni nen som pariat na relegation zone anom ve bok Ipswich Town lam hi an chak chon Wolverhampton a hin
point ruk chavin an hu fual to dona an chak lo ero chon Wolverhampton lam hi point som panga line an fal to dona tlatur hi an chiang deuh khwar ati thei to don ani chu wang chon tun game hi team pani tan apoimo hle dona Ipswich Town team tan apoimo zual turangai ani bok heng ba kain Crystal Palace le Brighton te anin matson don boka West Ham United le Bournemouth te in matsonin Zandar soma Aston Villa le Nottingham Forest te anin matson don boka hei po hi apoimo hle ang Villa lam hi European competition khelpak tumatran lamek an niya Forest lam hi an chak chuan UEFA Champions League an qualify to te po kan ti thei hial toin arinom game munom tak ani han be sei chinta illa pathian ni Zandar ruk le chan ve Tottenham Hotspur lam chon kan mang tha mai tura ngai Southampton chu an lo mi khwal do na Brentford mola Champions League khelphak tuma tran lamek teibula palina omek Chelsea chu leng lut don bokin Fulham chun teibula ma shoi mek tu Liverpool chu an lo mi khwal don boka Liverpool hi an chak chuan an din mun nan siam rem chau zel don na Arsenal team an chak lo hlau phei chuan heta hian fal takin ma an hruai le thei don bok ania amai ro chu Arsenal an chaka Fulham laka Liverpool an lo chak lo chuan title race te po hi anun chun zom le te po in arinom heng ba kain pathian ni Zandar ko inkhel munom bi clear tur awm do na Manchester Derby United chun Old Trafford ta Manchester City chu an lo mi khwalang tun din hmuna team pani te an che thatok lo khop maya City lam hi pangana omekin United lam ero table som noi lam som pathumna an tal ve trek boka City lam po an che thatok big chuang lo hle tun me cha hian an chak lo chen UEFA Champions League khel an tumna konga an beidong chho tran hle hin arin oma United lam ero Premier League bi kai chon pressure an nei lutuk to lova European competition table atang chon an phak arinom to lova an relegate po arinom to lo bok aum zia chu Europa League lama anin sorbing to arin oma pressure Lavin City hi an matson thei te point arinom thong game munom tak ani ero han be sei ta photila comment section lama tunge chakzo ka kan rin te po thailang tel donang o heng ba ka hian Spanish La Liga lama zanin dar sari le minute somli panga Real Madrid chon Valencia anlo mi khwal do na zanlai pel dar som pani le chan veya mashwai mek tu Barcelona chon Antonio khelmek na Real Betis so lo mi khwal don bokin pathiani zandar sari le minute somli panga Sevilla chon Atletico Madrid anlo mi khwal don bok Italian Serie A lama zanindar college an ve Parma mola mashwai mek tu Inter Milan chu anleng nu do na zanlai pel dar som pani le minute som panga AC Milan chon David De Gea khelmek na Fiorentina chu lo mi khwal don bokin pathiani zandar college an ve Atalanta le Lazio te anin machon do na zanlai pel dar som pani le minute som panga Roma le Juventus te anin machon don bok German Bundesliga lama zanin dar saria Heidenheim mola champion lai Leverkusen chu anleng nu do na Freiburg mola Borussia Dortmund chu leng nu tin RB Leipzig in Hoffenheim anlo mi khwal don boka pathiani zandar kwa Union Berlin le Augsburg te anin machon bokang French League 1 lama zanin dar riat le chan veya Paris Saint-Germain chon Angers anlo mi khwal don na heta hian an chak chon champion no moi an choi thei to don anni zandar som le chan veya Brest in Monaco an mi khwal don boka zanlai pel dar som pani le minute som thum panga Lyon le Lille te in machonin pathiani zanlai pel dar som pani le minute som panga Marseille le Toulouse te anin machon don bok Inke result lam chu kalsan taila football Thu Leng lama lut chho vele donong o tun trum chu Kevin De Bruyne tangin bul tran don ta ila niza nama khan Kevin De Bruyne chun thumak tak mai mi thong thei tur aron neya Premier League no moi panga choi to Kevin De Bruyne chuan a khelmek na Manchester City chu season kalmek ato phuna achwa san tur thu aron soi chiang ta Kevin De Bruyne chun City a mangai thu le chuti rolin malampan atum ve to thu asoya City lampon hei hi anpom sak thu an soi to bok Kevin De Bruyne hi kumsang ni songpanga khan Manchester City hian an seng nu ta Premier League no moi paruk FA Cup no moi patni English Football League kanti EFL Cup no moi panga
FA Community Shield no moi pahnih le UEFA Champions League no moi pakhat te a chawi pui hman an ni. Pep Guardiola point Kevin De Bruyne an team a chaw san tur chu mak ati thu le ama a thon thu a soya chuti rolling Kevin De Bruyne chu hmalampan tura ke a pen na konga du sakna a hlan thu a soi zui bok. Manchester City forward Frankfurt atanga an singlu fu mai Omar Marmoush point thu thar a ron neya Marmoush son media ten an kom na tun nai kumruk atanga kumsari liam ta ha han clear le ta ila England rama hian ka khelmek na Manchester City ai hlotling hi anom lova team lian berpo anni hi anni chiange tundin hmuna po City hi team ro pui ber kan la ni renga kumruk atanga kumsari chung khanin han clear let wangwang ula min king park anom lo anni tundin hmunai ro in siam that ngai kan ni ya season thardama chung kan ron in siam thato nge yang kumin big po hi mang siamin tima se Champions League kan qualify anga FA Cup no moi kan choi bok anga chu chuan phur tharna sang tak min pedon na season to po thatakin kan khar nge yang tin Marmoush suan asoi mirror lamin atarlan danin Arsenal lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura an player kola engemaza chu shal chu antum thu puan ania chunga tangchon player thar senglu antum tho ni hin alang bok tundin hmuna Arsenal lam hian an player shal tumzinga Zinchenko, Jacob Kiyor, Thomas Partey, Jorginho, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Sombilo Konga, Reece Nelson, Fabio Vieira, Leandro Trossard, Tomiyasu mai banga Pedro Neto te chu chuatir antuma Lona anho mek Raheem Sterling po kolzui antum lo thu an soi bok heng player an shal na tang hian mi thar senglu antum don na striker senglu antum na konga anni an shal thei hi apoimo hle don ni hin tarlan ani bok UEFA president patong du ve tak mai Alexander Seferin point to thar aron nei vele ta kumsang ni somthum FIFA World Cup a ram somruk pali teltir antum chungchanga angai dan aron soi Alexander Seferin chuan he thil hi ruwa man na cheber te zingami ania ram somruk palin World Cup hi khelta se chiat na lian zok a thlen ngei karing tundin hmuna FIFA lam hian sum siam antum na sakhop maya an sum siam tum dan te po hi thil tru lo tak tak atam le FIFA World Cup hi tundin hmuna an kalphung hi a thatok emema ram somthum panin inelna an machon hi atok chi ani tundin hmuna ram samruk palia ti san hi thil tru lo tak ania sum siam tum na le politics thil vel mai ani hetiang thil hi kalpui lo se ke chuan ka duwa tuna an kalphung ngai sa hi a thato ke tin UEFA president Alexander Seferin chuan asoi Gary Neville point Liverpool team chungchanga angai dan aron soya Manchester United legend Gary Neville chuan Liverpool team hi mitam takin soisel thin ma se season thatak an manga soisel thelo tur khopa thain anni hi an ro pui anni Jurgen Klopp noya ro pui takin an khel towa tundin hmuna slotan noya po soisel tur anom chuangin ka hrelove season kalme ka Premier League an che dana hian han clear ta ula team chiatin in soi thein karing lo ti hin a soi zui bok Chelsea lam point thu thar an ron nei vele ta English News 10 antarlan danin Chelsea hian Enric Real Madrid atanga senglu antum do ni hin tarlan ania aman atan po euro makta doi somsari chu the chu antum ni hin tarlan ani bok Enric hitun din huna Real Madrid ta khelna mun achang tam lo khop maya hemi wangin Real Madrid ta ahlim lutuk lo ni hin tarlan ani to nge hemi hi Chelsea lam chon man tangkai antuma Brazil rol tharma bak eng tak nei hi senglu antum tur thu an soita Enric ang boga khelna mun chang tam lo mai Turkish forward Arda Güler po Liverpool lam chon anmel tai chho tran ta ni hin alanga court of side lamin atardan danin Liverpool hian Aston Villa chu makhalin Arda Güler hi senglu antum tur thu an soi Arda Güler hi tun din muna Real Madrid hianin Chelsea antum thu an soi towa Turkish Messi tia an soi thin hi khelna mun ero an petam chuang lo hle hemi wangin Arda Güler hi ahlim lutuk lo ni te point tarlan alo ni towa ama po ain soi fi angai hial ani kha hetiang ani ta ga chon Liverpool lamin thom an ron nei nga la Enric ang bokin Premier League lama kan mu theina chance asang tin ani chu
Manchester United lampoin thu thar an ron nei vele ta give me spot lemin atar lan ta na an midfielder Kobe Mainu chu contract thar an zor le ta ma se an la hlo tling thei lo ni in alang thung Kobe Mainu hian tun din hmana United ta hian kar khata pound sing thum vel a hlo mek ni in alanga United lam hian a hlo hi a le thumin ti pun sak an tuma pound sing ko vel hlo turin an thlem tin ani chu amai ro chu Kobe Mainu hi alung oi tok lava tun din hmana United ta kar khata noi khat le singa vel hlo a phut ni in alanga United lamin hei hi atam an ti hle hemi wang hen an len rem thailo ni in tarlan ani bok English Premier League club Arsenal le Nico Williams sa representative te chu anin be chho tran ta ni hin alanga tun din hmana Nico Williams hian kar khata noi ni le singa vel a phut ni hin alanga Arsenal lam hian heting za thi pek anin huam do nem ti ero Nico Williams sa thokeng tu le Arsenal lam hian in biak na an nei mek ni hin tarlan ani bok aum zia chu tun din hmuna Arsenal player singa hlo tamber te zinga mi ni thei turin Nico Williams sian indoor na kalpui atum ni hin alanga telefootball lamin atarlan dana ero indoor na hi akal meka anin rem theile theilo ero thutluk na siam alan ni lo ni hin alang thung hetiang hianin player te hi lo in rem po ni se tlap pani te ro online rem tho angai ti kha hratel ta ila Manchester United lampoin the Sun football in atarlan danin striker thar senglu antum na konga Lorenzo Lukaku senglu antum nge ni in alanga Italian Serie A club Udinese team tana khelmek Lorenzo Lukaku senglu turhian amana po Euro maktadoi somni pani the chu antum ni in tarlan anni Peter Crouch dia minglem an phuasak fidruk le inchi sari zeta sang hen season kalmeka Udinese Serie A lama goal som akhung towa hemi wanghin United mit atlung ta hle in alangta tungkar topa United le City te inkhel tur chung changa football pandit na thokme Chris Sutton point thu thar aron neya Sutton chon tun din hmona United team tan hian chak theina chansi asang lo khop maya City team hi chak thei turin anrin kai City team hi chak tura rin kai jok chu an ni ye tun din hmona United lam hi han clear ta ula Tlermalama Zirzi le Rasmus Højlund te hi an that tok lo zia chu Nottingham Forest la ka khan kan lo mutowa player so ma khelang te ureng ni hin ke chuan ka hria chu wangchan City la ka hi chon an ni hi an che thale chongin ka ring lova chu mai pe lama United team hi an tal boy thena chance po asang hle ka prediction a chuan City hi goal ni goal khatin an chak ka ring ti hin Chris Sutton chuan asoi Chelsea team tana lo in lan to thin Joko point thu thar aron neya Joko chon Chelsea team in Danny Welbeck an senglu lo chu poi ati thu asoi Joko chuan Chelsea team hi antlar malam an thatok lo khop maya tun din hmuna an kol lai te po hi an thatok lo bok chu mai pialama hliamin alo tla buak ve reng boka a backup turatan hian an laklu theila ya Danny Welbeck an senglu lo kha thil poi tak anni Danny Welbeck hi mi tam takin soi niam deuh thin ma se tun din hmuna hian atlas alangai renga goal ma chon ani aya hriam anom chuang lo anni season kalme ka po goal riat khongin midang goal khong tur siam sakpo tumli anei theya Brighton team ang tana khela chon pui tak anni Chelsea team tan khelta se hei a hian goal akhung tam jok hialin karing ti hin asoi zui bok Arsenal lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Kebren thoram chu senglu antum ni hin alanga Mikel Arteta chon France forward senglu tur hian amana po sum thanem tak the chu antum ni hin tarlan anni Kebren thoram hi Liverpool lampoin senglu tuma anlo hel to kha ania chuti rualin Juventus team tan a khel ta thunga tun din hmuna Kebren thoram hi Newcastle United lampoin senglu tumin tran an lave mek boka Arsenal le Newcastle United te hian anin chu mai rinna alian chho tran ta Real Madrid lampo an van nei ta hlau maya niza na ma khan UEFA lam chuan Atletico Madrid an ne truma celebrate over zual Denis Ceballos Antonio Rudiger Kylian Mbappe le Vinicius Junior te chu match khel thailo tura an threm lo tur thu an ti chiang ta Arsenal an machon huna anni hi anin lan thei don ta anni chuti rualin indiriam na lamrong kaya an celebrate awangin UEFA lam hian player tin te hi Euro singli theu choi turin a hrem thung
English Premier League club Liverpool scout hlui Mick Brown point thuthar aron neya nizan lamakhan Mick Brown changer konsa chuan Newcastle United zom tura adu thu asoi Mick Brown chuan Gerald konsa hian theina sang tak aneya kumsom ni pania upa ani ve towa Liverpool rin roll alani lo chuan chuak mai turin ke chuan kadu ani Liverpool rin roll alani lo chuan kati omzia chu player theina sang tak nei ania hetiang chunga Liverpool in anla ringam lo ani chuan ama ringam tu tur club zom se ke chuan kadu ani ahun akhoral mai hi a hlauma theina sang tak nei ani bok awangin Liverpool chhuasanin Newcastle United hi pan mai se poi katilotin Mick Brown chuan asoi ole hatichin hatun tumatan ni le tamai se clear tu te ha channel min ngai lut saka chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lama tan min han lak pui le ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne